Yang bagus lah di gereja. Nokia. TPM phone Nokia F1 Pro. Biar pendek. Pesan. A few moments later. Teacher coming? No respect? No noticing? What is this? Good morning, sir. Namaste, sir. No namaste. Did you speak English? Speak English? English. Spoken English. Kapten, sir. Oh no, nice. You shall, we should. Conclude, may say. Thank you. What thinking English? English is strong, better, great. Thunder, power is all English now. Thank you, sir. Thunder, ये English क्या है? Now we start in class. Mama, M-U-M-I, Mumbai. See? English, we can use any my style, any angle. Bangalore, Chennai, Meghalaya, Wrong. Meghalaya. See, Meghalaya is big Meghalaya. Our Meghalaya is big. We proud Meghalaya. We don't spoke English. We stretch Meghalaya. Up Meghalaya. Ba. You stand up. I ask one question. Your sister going? You how one? Call. Your mother going? How call? How call? Oh, your mother going? How call? Hey, sir. Come on. No. Coming. Very good, my student. Sit down. Finish class. Come tomorrow. Good morning, sir. Sit down. The student, ngawan ini kita usaha English ni. Tadi orang ingat kami awan, awam dengar. Dari itu yang atau umakwet. Yang gua introduce pingawi baby ini, ngalak gua waktu itu di. Dan jangan hoi kita pikir kita dia cua. Start with the chua.
Itu yang ngasil. Aku aman maligado. Oh, great. Great. Mana tu Raju bhai, keton mana kuahi tu baru tu Meghalaya jadi nga mantusian. Oh, great. Next. Itu yang tahu jelas. Keton yang pendak di metrik BABY kita teman driver truk. Oh, tough. Yang. Next. Itu yang tahu try. Aku sekarang mesti nak ya bagi tahu pemilik company berkut ya. Hanwan. Come on boy, move that body. It's the night I'm naughty. Itu yang tahu penuh. Tahu yang aku awal mandi ukuran yang mandi menjadi. Come on boy, move that body. It's the night I'm naughty. Siap. Kamu bilang kan? Musuh basko sa. Jom. Cai nasa. Cari. Sa gani chala anga. Kawala kan betul. Bukan? Aha. Himsa jadi kot tahu ni le. Rabun lang sa. Kawan yang mundur begini awal lah. Kamta jang si sandak embe jang. Katte dalam mudah berarti. Nah, coba. Himsa ni pos sa. Chala jare ne pos. Katte dalam mudah berapa? Macam apa? Himsa ni kuri mo. Lah. Katte dalam mudah berarti. Katte dalam mudah berapa? Himsa ngana sa ni. Oh no, nice deal. Usual. You should. Oh no, nice deal. Usual. Tahu nak? Kau lihat. Oh no, nice deal. Usual. Visual. Make God say thank you. You stand up. I ask one question. Your sister going? How fun? You, how fun?